guys, Emma mau bikin nasi goreng untuk empok. Pertama-tama masukin butter guys. Dioseng-oseng guys, biar wangi pakai butter. Lalu Emma kasih bawang putih, bawang merah guys. Kasih daging ham guys. Sambil nunggu Emma mau goreng ikan. Jangan sampai gosong. Lalu kita masukkan jamurnya guys. Jamur ini. Dan oseng lagi guys. Lalu masukin nasinya guys. Diaduk-aduk lagi guys. Lalu Emma masukin wortel guys. Masukin ampas wortel dengan brokoli guys. Lalu Emma mau pecahin dulu guys. Aduk-aduk guys. Lalu Emma mau kasih kecap guys. Dan cukup guys. 1 sendok garam guys. 1 sendok kaldu jamur. Lalu diaduk-aduk guys. Ini udah selesai guys, saatnya makan. Tunggu Emma cobain dulu. Enak. Empok cobain. Nyam 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 nyam. Enak banget Emma. Iya. Teman-teman cobain di rumah ya. Makasih udah nonton Emma. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Emma.